Nkucanio ya Meru ni kutuikite ni mpangaratano muthenya utuku rukiri. Irari ndonende ya assembly na kawira mwangaza na atongeire bangi ba Meru. Nende ndo ene chokete kiri mbondi ya Wandikani irayongwa ira runguro executive. Itumini beti cia kilokro ne bunge ya county ya Meru cia kwandikana endi kawira mwangaza na cabinet we baruo timbeta cia kwandikana. Ni bareti ni committee ya Senate yorumo kwariria mantu ya na gwatweka bodi ne batire witana mbere kwandikana endi no mwanka bakarenthi baranirie na bond na bunge ya county ya Meru endi kuringana na rwaria rwa munini wa speaker Mwendali urawetite kanyene ka speaker abura bogatemewa karanthi na kawira mwangaza na ntuni ba mwingire bondi ene ndi ne ikanya kuya kwarania na kawira mwangaza pedra ba kuwatanira kiume twitite githira tiu kamitire kethire ki ya county ya Meru kendo bo watanithia ndotia Meru ri serious kaliti mwanka ikinyeko ne atongeria bakumia kana ne akaribara baringire kura tukubaro ri kiribara bangwatia kwaridia rwariero turi na saleso turanira ni mudeteri wa Kyoto ndene ya county ya Meru na kinyadene ya Mongo yo Kenya na turi na former MCA wa kithina ni mutongeria ni mubiashara turi betrikia kenda kumenya Meru ri indo irio tia atongerio tia kabongo ke siasa na mukari ya kithinika arena batukulukra 40188 namba yetu SMS through live kri Facebook through live kri YouTube gedra kithoma atumiri tiaku oratuite na mbere na mubango karibuni sana. Asante. Now itirikia namba beriria na uwe withirite ori councillor withirite ori MCA immediately mbeche ile kiro kulukwa ni bunge ya county na tie kirore ni governor na control of budgets betiri bate utumika wa urakubatere ni itumi governor Meru akuwa kutina mbesa na nuo mwikiri kirore budget ye ina beta che kwandika ana ba Meru ibaga sana Edward mbere kankethie antu betu ba Meru barabathikirite nkibenda ire nyotu kubwega na nkibere ibwega na beta na mbere kuromba muno irwari ntina rwari ruingi muno nyai maromba bingiti muno nontu Meru atukinyete tutakinya ringi bombere katwina muntu ntikwelewa ikoni ya kwa kithomo ni akiri kana iwamba bwingi yu nontu ndetwira ikwarwa thai ira kwa rito ito nyoi kwenyese kete bakiaria bati kwaria ndeto nocho ni ukwa nontu kya kwaria kinyume kya bura kuwa nyaka kawire nyakaria urita uti muntu mbere ke omwira buiwa nontu mbere na ban budget estimate chi developer ni executive in governor baki an estimate ke mbunge che mbunge ga igeta ikailela budget ira ya chokendeka ika kulukia budget ya ikiria governor ya ikiria governor assign achokia report ira ikeka bwete kintu kitwa appropriation bill ni automa ba utumira mbeche iri ku iu dunga bana rike kwa set appropriation bill ni authority ya executive wetata kutumira yako lukwe ni assembly mbeche ndi batere wetende kutumirwa itumiro county assembly itumiro ni executive itumiro ni bodies independent iranye chuche da cheke dibeja budget ni onto ya county public service board miako na board ile create ni county government act chieko kisheria tika chieko no twakawira ke lazima county government na county public service board tucho kwandika na ya muchogu kawira no tunone ndete kenyeji aruma muroina aruma mutunoina aruma barakaruma baukinya kamenyerete no tukinyaye ai women rep ndeba ari mutunoina no wari nyambo tingati mutono inari utete rekaro inabaina bothai ende bokenye jikira atitigire sheria ira muntu etakulukira aravetwe wena qualification kana otinio so kenda star problem ndai kwa kara gethaye watiri wonire irwege rureworo bianana na byo byenchu ibiri anani nkarite na nkarite kana Kameru na nkarite chiringi Meru ngiro yana makatelo endere ukuru nukarite chiringi Meru for budget 2 years yoi mwaka yoi thatu uonie Meru biro karitie kana kwithito ya koneka ni abandai no to tutikona development tema toko to ilela itokona
kabros cia thoko cia itara munya itoko na kabros cia thoko cia itara kira ito kuona manto maingi muno roi thima nambi bia kawiro tekia kundo roi kinya kimwe okailela mato tauni cie toka ikumuri kwa kinya ma TV chena rukuru roi kinya machini bila bia uri ikira itu bia kama taka bila bionde bia komire mathoko yonde ya kununka chibitari awita chibitari winde tre mudara kwa kinya muntu akwira I think inda wetete buringe akwira au akanunkira kununtu antu bongo baire demoralized staff bongo batira oteginya kuirua kama kuraga marugo muntu akwa aje bongo bamukuria baito mweka kiorone na ara nontu kutina bawita butima kuria na muntu gwete mengira so Meru is rotting neiroti nontu bomwekuru nontu nete antu dinapio nari yati ne nyokwa nontu nwe advantage yake ngwera advantage yake ngidiria advantage yake kuri antu bende tria kwina thina nontu bombere na mbonu kawira akiurawa na senate na akiurawa ni MCA o tempo ndira chi university tayo tuche ECC kega nontu nye ECC ya witia fire kwa kawira na yete bari rwari kama utumwa na ntoma ileleni atoma kurona unire ibo batoma ECC mbondira independent yakire kwa tutekwenda kutwawa kinyesi asene na ibo tokona nyaba uchere unakwenda kurenya muntu wa ECC barona one tandikita kwa kwa advice service board ndatomere cheria che ECC tira but play to advice story wa kama kwa advice lakini katu wetekere tu atiri kawira netekerie anaba Meru bahandikwe no to timagwa no kariana ba Meru ndiana ba patina ngwe ba batirite skuru ote wandikwa kuma isindi mwalimu araritaya ate replace wa agriculture staff kuma ba retire no to actually county ya ineritria atubakura muno ministry ya agriculture eta advertise ro muntu sibitari kai ikurira no to wa bomanasis nuko ne bakura no to batikwana actually sibitari nyingi chingi no to bakwaga nasis budu de sibitari nyingi chacha staff muntu alitaya da baradi baile na seti womwe ni ata nasi umwa kando sibitari kila kitu okona sibitari akamtowe ko sibitari ngai kaingwa so antu katukurira mwagura duaka karite bejaja ende tukomuria 3 onetere eta na mindia briefing e aberia karite Diego no to project rirwa nyaki 90% babu mindia bota ko kinya 20% yaki shwali murume kakare kama endeleo ya kawira ya karomu bukone kani rindene meshi zole umani urora thako yamba kwithia maendeleo ya rume babe buto ni ono wake nine yake thaka idama rindene ate kuonekana we are wondering. Nice. Now Celestio, most of the time none can talk the tra mwingi especially na kutuwita buboya nende pathukani ti Meru ne karia show of mighty no kwaria no we umene no te umene Meru thai ne kumia sibitari itena madaktari bakwana in fact badonania Meru daktari umwe aitungata antungirie 11 na kulingana na watho daktari umwe batutungata antungirie right nurses ba Meru batekwana as you speak umwe thai batutungata 1400 antwa yana. So my question is imbeti iteoche kuandika anto Meru kana ne anto bakwenda kuona ni uwezu ndene county ya Meru. Thank you Mutembei kiuria gikithongi inyani pambe nkethia Meru tutirigana na njoke ngibakethie kiumia kia mwisho kia mweri wa January tuitete February. Ambuge mbere ma gwita kwa kawire goro kwa assembly na public service board ge committee area ya shute ikurabu ineke ni onto bwa sababu iji number 1 mbere ma committee area ni kuonania ikamite ikirimuko ni kawira how mheshimiwa anaija according to the study orders lazima kutho kwena quorum kenda committee karanthi kuru at any given time so itukurigwa kwethurwa quorum irera ryo ya antu bana mbere maniranganaga kuthikira timu ithatu. That's number 1. Number 2 number 18 yes number 2 bana barari bana out of 18 so quorum itrario questionable
niki bagwitikire gukara nthiguru na standing orders itio betikire gukara nthiguru na nukuona irari controlled chairperson na vice chairperson. So which means most probably bobaire ibekiri mkono ikawira na indaugire ibekiri mkono ikawira last week kuthori kana na njireje baruga ya mbere ya andiki gwetana yetene ni untu bwa account inclusivity ya PWD ayuthi na ekuru ke contracts ti wandikani ende kawira kwandika baruga ya tariki 15 kore hizi issues cha kwandikana irio committee ya invite the other two institutions. Number 2 nirari njega ni untu bwai kura thongo minionto kawira wa wengwa na retire achiandika kiri ulimwengu incompetence yewe urongo bura batwire kwaria amwe na executive nionto wagita kuga kutina mbeca kiuri kiroragwo outrightly na njokerie senator ora mutaure wa gwetwa Joyce Coril nkatho muno ni untu na stand reform atirari partisan chairman chute arari very partisan na arachionanirie ni untu kiria aroririe kawira ni untu complain yerari kutina mbeca irio kire budget assembly ya study family ni ekorokirie mbeca cia kuandika nurses babero 100 million na kureplace bara betere not kureplace kuthithia promotions 211 million na choka ya korokia budget ya kuandika agricultural officers 80 million na choka korokia budget ya kuandika ECD teachers na ya approve bo korokia kawira netre asenti na bachoka appropriation bill yethithwa na yetikirwo ni control of budget ende bo bakiagi no kuigwa still bare agi bagwaterete rwangi rotweki bakiugaga utembechirio na kiuri kiraroragwa upload ya budget ni upload ile kwa budget ikiro kimfimisire tumero thirikari kenda mbecha chi approve control of budget na iriso in national treasury no ire saini na kuona ni mbecha irio which gives board age the right in their own motion kuandikana ni untu bakumenya mbecha irio. So it is not a show of might Mutembei na inda chokere ndaugaje ujo kaire 2 weeks ago kawira agochwa an opportunity ya kuonania kuri aria bathiritwo bena gikaro either na MCAs kana any other party iria kuthugania iria ni antagonism nawe kenda atumira that opportunity kuchokia maratazi jawe jareje kotini thaichi ati abo nonto ugataga mwaka juju tukiamberia na mbereria na kuinvite MCAs na deputy governor kwawe na wije kawira imo cinema uti untu athithagia ati na hidden agenda atekite kandi we rungu na njokire mwenda alie goro nkatho ni untu boku stand authority na kauga batiombo karagikaro kimwe na kawira atigia kwariria anything ni untu ba mu impeachment. And which brings again kiuria antu baba bagwitikiria baba kaibana bagwitikiria gukara nthiguru na gwita kawira ndene senate ya mu impeachment interest yao ni iriku kotho batiomba gwetera igamba rithira judgment ntariki 14 cha March Mutembei. You read something sinister in them na okaire nchokire mwenda ali na assembly nkatho ni untu bago stand family kawira is already impeached na kiki kamete weterete kirerie ichoke ni raritere mbicha engi nyayo kiri senator wetu Kathuri Murungi na andikira baruga last week kire clerk nuntu kamete gwitana kwachi na kila kitu clerk litangugera na andikira baruga ge clerk na kumwira kamete witebatio karanthi guru nuntu bakutha kwigambanire na kawira na ere impeached. Then kiurigi keza Kathuri Murungi ja Senator Meru na deputy speaker na karaga nthiguru kiri House Business Committee number 1. Number 2 nwe chairman wa Liaison Committee. Liaison Committee ikamete iria etherwa ikariri ni ma chairman ja kamete chionthe cha senators cha mbunge powers ciao inaire
kwa tuika ati kuthirwa ari in charge na stamp authority kijara kuga na kijara kuga kwa gutwira kuandika. Wow. He is also failing us. Na nago tonye clearly ati na powers njara cia ikari ja kaitheki. So inyawe no kire. Na rigerie any other committee. Akarigeri na abuse Alessio. He is the chairman of the liaison committee. Chairman of my chairman ja committees. This is not the first time Kaduri andikite barua. Na ndegere nyeke control of budget na lisire mpesa. So akwenda kutuonia he is powerless as a senator of Meru County. How do I know? No batio mweta atochokere kiuria kiu. Atenda. Sorry. Atenda. I'm to be very frank. Atorombe Ameru bamwere na kwetu wao atochokere kiuria kiu. Exactly. Kana nyo wo mwere. Imwirete seminari undi. Okay. No, itrike now. Irio kiuria gyaku nendike kwe atri. It's unless ya kureta guideline very 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 clear. Senator Kaduri Murungi. Deputy Speaker wa Senate. Na andikire barua before mbese iriliswa. Akira control of budgets ahetikiria mbeta cia development cia Meru na regate mbeta ake cia utumiri bwa ubisika na mishara yeye kire county ya Meru onto boraibo are ignored. Eta Saturday ukimathiko na ya mami wa deputy governor mawa awa kandika barua ekurieria kawire eto ni committee ya Senate iwe mweta ya question mbere ya Chirargei. But icho Jumaine tuona kamiti umwita mantu ya kuendelea yako te mantu aririe atupaka wera ba take to the social media celebrity bakiwa we have a senator who is powerless, who is clueless. Meru ina Meru atongeriba Meru kwenda kuona atongeriba Meru maybe patina power iko na Kaduri Murugeza deputy speaker utina power beracho kidogo kenda mo point nya gochokanirio kibarugera tuonere ya senator Kaduri Murungi ni to oni igoro ikwe muntu ndashaga wankamuria barugere omba kuthinya ta kinyere gi clerk tutoneri na muri jo kwa received ala kikyo kwenda onoti tutone na muri nya kwenda omba kuthuri baruga andikire atutumira tu for PR ke public ni akinyere kiuri kira tubati kuria kinene ni akinyere ke clerk na ichokia kiuria. Okay bwana sana oni mbele tenki monitor steps cha Kaduri kusema kweli thina ira tunacho Meru Kaduri no mwacho akirite thina na akaraka ucho ansa yacho wengwa. One, Kaduri deputy speaker mutu very senior kira itota ali a position eu Kaduri enio munya ai kwambiriria barabara ere kirindi ere tampukire ore ere mite tuira ai kuthithia barabara era na kiraito ai kwa barabara assembly twetikiritie 26 million munya litachongo iche 26 million munya uraithoiri mwanke there's 66 million kiraito amenya na ameka Meru bakuiwa he wrote a letter na inga na kwa tuika Otimbe cha province chombiga kwa approve ringi nanga na gote kinyera andure rwangare yanwe kuma Malaysia na pinga na rwama na musimamo yu Kaduri biranda etereki Kaduri no to imkomya standing orders chia parliament because I'm been there that cancel it but the dembunge ya county assembly de mudhomi nyo constitution Kaduri kwera nirwe imuntu make ndiveta motion yura yo impeachment ile aure Meru na ndo yonte including our deputy speaker ofisi ya senate kiro inandu Kaduri na bati kuruama na onda kana asamoni senatora kwa powers and privileges akawa na rumete ofisi ya deputy speaker akawa inandu Kaduri akirire that means Kaduri inandu. How do I expect muntu te ko defending ando chiawe and defending because na bati kuroma gaitera yes abati kuroma deputy speaker me speak usfizire deputy speaker te Kaduri in deputy speaker wa Kenya yondo wa senate na just a mere member wa that senate ira munene wayo akoroma kwa Meru enando na kinya deputy speaker enando. That means the office of the deputy speaker is also mad. The deputy speaker take Kaduri ni office abati ko to igwatere na ustumu nteto charirwe ntuko weu kana barua ni andiki kuma ofisi ne ya speaker
ekira senate ura uwire kathuri aina ntho ekiwa anarumite ofisi ya senate akita kwa powers and privileges. Hakuna kitu kama hiyo. So kathuri is a very good hypocrite. Muntura akeya kai kamulai kambere medho, lakini nyuma ene akede nyoti no hari. Or maybe kati kumbutumira kanya kawe kanethiri kati na power tina inya. Me kuna mwanaume, I wish I'm in that senate, my friend. Yani yangu ko yoko kinyao kwa watri liwe liwalo. Waeta ina committee nene ongoka wa amutaketi mimi ni senator wa Meru no amwata. Eta katakala ni karonde kila kyatira. Ai akaandika barua ai kwa kikarinde ake ana shuti chake deputy speaker ake na chamani au keti hapa haiwezekani kaka nyongwa no nemero akaliti ukatakala nyambo cha mwanone ukala kuendelea ekelo kadhuri kwa kawira na impeachment she is not supposed to appear here itu kwenda kinya ntomrume na kwenda kinya na rungo entro charo na ruo teke kurike muntu kinya biblia ruo tikwa ke corona onene boye uru bo murungu lakini imagine murungu arenda nyanchamba onene boye uru no ocho kyo menye committee is not the right committee irari ya kwariria nteto ira ibo ntu salezi wechokire ibo ntu wechokire kwenda kumenya salezi ri ni atia kawira omba weto choke mantu ya inclusivity ya youth PWD na ekuru kire mantu ya kona tenda then ya ke story ngi ya Wandikani Meru. Is it the kawira we summoning the senate? No pambe anda ugaje ojo. Yes, una already. Nto baruge wen tariki 15. Ya ya PWD. Yes, ya mbere ere atin tariki 21. Ya raise the issues cha PWD ekuru na a youth mbewe mbethe kwa ya contract. Kiki ya raise lakini aku andika tariki 15 andika baruga kuga bond ni ko andika to 5 something kutina budget 550 control of budget andikete akiugaga wejibirere iguru wejibirere kwere iguru anyway mbere mbetawo ugatega kona ikawero go pull the strings tikamete nonto babati gweta gucoki kiuri kira kia mbere kia PWD ekoro na bewe mbethe inclusivity yao gitenda zira kawira kwejana ende manto jeja garuka within a single letter yari na page 44. Number 2, committee it was not even the right committee ya gweta assembly ya gweta kawira na ya gweta public service board kuchokia manto ja Wandikani. Study notice is very clear. Committee ni manto ja inclusivity na cohesion na mostly kutegera issues chia East Africa. Committee the rightful ya kuhandle issues iria irari either ijire ya labor na park committee issues chia budget. So icho pengine irabati kodho china joint sitting ya kuria bioria bia manto ja Wandikani na ja budget. Ende ti committee ya shute. Irete kimateka ni kawira mwangaza. Wow. Actually bati kwa nyam committee budget park na liver. Then na bombetekere tuyoki break tuite tu madukene turi mrando ya kibiashara tuichoka salesi inkwenda tumrekonto bo. Meru kaina wage bill yana atea yumba utuma mwana nasari akethira atina mwarimu kirasine sibitari ikethira dispensary itina daktari kana itina mtu kwa administer drugs chingi. We are coming to that. Kati break turi mrando ya kibiashara tuchoke. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 120 magana mugwanja ja 45 wa kilomita. Gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe Mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka njire ya Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku Ameru
ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Karibuni, hii ndio bezi ya the best local entertainment. Sitakubali ukalie kiti cha umiliki katika kampuni ya mume wangu. Tell me where my money is, and I'll make this quick and painless. You don't know what they do to girls like you. I think it's a very unfair. Nakujua vizuri sana. Najua mdosi wangu vizuri sana. Hauwezi akakuandika kazi. Chairman na bodi ya Yetu Sacco ni kugwata ugeni a member bonthe ba Yetu Sacco kiri annual general meeting yao Jumaa tariki 31 cha mweri juju wa Januari 2025. Muchemene juju jukathithirwa Yetu pamoja investment park Nkubu kwa mbere thitatu charukire ni untu bonte tonkuruki ringa thimu kiri namba 0724114444 kana 01111038000. A member bonthe ibogwati ugeni. Yetu Sacco, your success, our pride. Kuirika mwaka juu mweru jujana manto ja Meru na kinyama thugano ja Meru. Weru FM na Weru TV nyombe nteto eretongeretia Upper Eastern nijite na njira enjero ya gutetheria clients betu kwaramia mianka kurukira utethio bwetu. Kwambiria Januari ji kathiria ngugi yaku kana ntumiri yaku na twigi ntuku gikiumia kana kimweri na mareja tija kuinyeria mubugo waku kienda gukiria biashara yaku. Kugwata ofete ya mwanya araniria na pita gukurukira 0707 065 000 narua tugwata ndia tukiri na tukurie biashara mwaka juju. Ukilokera rutero Facebook na James Kadi ukiariwa, we have been deducted money for paying our loans for the last 6 months, but it has never been remitted to our banks. Kawira must go. Tush Kirima ariwa ni mantu yodhiritu na yo maure junior kawa, but who can take Kaduri serious? A deputy speaker telling office of the control of budget not to release money of development to his own wants because he is fighting the governor. Meanwhile, ariwa panel the biased, but I want to put it correctly. The other side, TV. So there is nothing I can do. Kwena munene Samaritan adiwa isibitari ile kuingi. So I don't know agore gada go isibitari ile kuingi. So we talking kiuriki nkugari kesa lesson mbere kwenda Celestia ya toro ntubo. Celestia, now let's come to this. Public service bond ni reithere ya watire ya wa bo tikaba kwandika ntuba bero. Kaba kwanda kwa replacement. Si antubara betre retire. Antubara ba buterengwe kana antubara ba exit county through other means. So nabo winyambe sida antubaba kambire kurowa ikedi imwiri nini kuluki kinyaya ida antubara bedra bakira wa mushara thai. So is it ikwekira Meru watine no ntubute kwandika antu kana ni akadiba Meru bate batutungatiro. Gintu kira kireo na intura ngichokera na nkiugaga Mutembei ni incompetence rio nene muno yambiriti with the impeached governor na staff we yonde na njuri we yonde na orikane ndarombere assembly na mwanka thai imbeterete babati kuthobo choka immediately na ba impeach Kiambi CS county secretary nonto already incompetence area transmit kuma gika wire tonya kirewe ni arage ni Meru ije warikana Kiambi ujo no public service board ekuandika baruga ekuandika advertisement mbere ya umere press au gaba cancel achoka bwa atumira mbecha cha Meru advertise gazeti ne tigento cheap, it's thousands of money, more than 100,000 kuthithia a single advert ikap space jakare yake atumira mbecha cha Meru kuga ati ba cancel adverts you, whereas timu andiko public service board. Number 2, the board member wa public service board. Number 3, inyati by any extension an authority ya ku control public service board. It's an independent board. Irete under any department ya executive.
So kiambia theru already incompetence ire nayo nene mono na robati kwa impeached immediately na ndaugire ikwe na amendment ya County Government Act number 11 ya 2020 section 15 na 16 ichikwa assembly authority ya impeach county secretary mbugi atere mbechi irio kirio na public service body very correct and right ya kuga bo ate kira bakuthithia te akaba kuandika na wandikani bo bweru ni replacement bakuthithia twanya twantu bara ba retire bara bebere na bara bangi bebere na njira ingi mwanya the natural way kiuri kira kirio na mheshimiwa nethiritwa ri mbunge aja uju budget ye kathithua ya salaries itechenjagia inya muntu aritaya muntu ebero budget ni thithagua ya gukita kanya ka muntu ni untu gutithiritwo kwina wandikani especially kirutererwa agriculture department ya agriculture since devolution 2013 mbechiri twere ko budget ochianto bau inachietaga MUTEMBEI. That's number 1. Number 2, public service igoro indathikirire vice chair Dr. Helen na rarugire clearly replacement nyire bakuthithia kwi antu bamwe bakuthiwa replacement be higher job group ja PQ and R mtura muchara jwa we ijongani jo kuandika an entry job antu batano thaiji bakuandikana kwa tuika bakuandikana thaiji bakuthia recruitment twitete already thai the third quarter ya the budget cycle itete kuthira mwaka twitete the fourth quarter so mbechiri itatumiro the first quarter the second quarter the third quarter inaire na inaigeta so nikikawira na timu wewe bate kwenda kana kama Meru kona ngugi na njokire agency nkatho muno ni ntubwethithire barambiririe goro na mbere bendrere kugwatira au na kuoria kawira kwa county proper development projects ire na chio tigwe toba jaga damestia checheki mbecha tuji nyite kinya ojeire chieja no chio choro monkana ro to ichukuringana chichia isindi nyunya choro na mbechi chiatumiro almost 13 million thai 136 million gochoki kaire ke control of budget kodori kana report ire ya umera na itwa discuss na ogwaja ojo augire mbechi chikona ichitumeri ende ite kuona ni ori itumeri accountability ite thai chiete arara unchire gweta kwejana mbechi iril kana ni imaginary Mumeru tuko discuss na kumenya watu uga already no akachiojoreria na menyo tembechi ire already chiatumerwe it already control of budget ke report here the first quarter now 196 million has been you cannot be accounted for so ietete kuranchi kwejana imbechi ireko kana ni sarakasi tu bienine Ikirikie ngona nuko ndo choge kiureke Samaritan my good friend no more kwa ya masters bakawira andu aba praise and worship meali yake akimuinakia na arua meametho ukiagwetha ukipraise muntu utiona ndenda munene Samaritan ature chibitare ndambiro dispensary ithani cooperate iro engito angai muru ni ithani cooperate kurengi I think chibitari iro inkumenya more than 10 kanto ko mojini mari to ndwamba mbere ya ndambiro mbere thani cooperate to muru mbere thani cooperate kwena mende na kinya babu ibonete imuno to you have already visited imwira ira machibitari ati cooperate na munene na kuria yaiko eno me no mo baito baba na nwe munene atithuki no nto actually kadhani kawa kurimira no nto akiocheda kana mama athiru atithira kuthia atenyecheria we kwenda nyumbani no mwanka muinire amwire itu mama bote kwenyeche imukulubi kulu nyaki uni barua gavana ni mama ndamuria nyuko ile aire gavana korongo mbere gavana ni mama ndamuria mami okwana akuire te gavana mba ya mami okoti gavana ende kwende kuina oko kinya ndo bakwa katuonka batu tu baonka shwali in fact Kinyameru level 5 cancer center hotel oncologist yes so ini moche department ete kwa pareta actually ni department yemwe ingi ya ire ingi cancer center Meru ire yongo kireito ada mathwania manene kiriyo ya manene kiriyo lakini dai imefungwa na watu wanakufa manda wewe ombotiri ulito kenda nasi hapa kile hospitali
no to tibi nya kweyana we tu achonga kwandika karatathi weta na ndo no bakwalia mamu mi abombere number 1 ende tikuirirwa ndo kendali ampecha nontu atu kila kinya murungu na ingwenda kwira ntu nawe ucherero na chiki chorongo ndo ichorongo aucherero achochuru wadia na ndimasa agura ito kakuibe no tonekerwa otibe tonekerwa wete rendi achari uba ina kuri oiba ita cheki ka wira konekana ire na wira konekana muthare ruari na nani kanete na tete kukuinga kinekana ire na narenga wathwana na are ndienda kwira jensi iba kadi yacho bone ito tabia marindo tibia retete aende enda tete mandiro isasoa lakini ya norongo kwa macheki ndami ne tonto who are the beneficiaries na ina madieto beneficiaries one kamjanja denku akimeru beneficiary imwana ora wa imbasari aba kionto na kumya namba sari ichumete akaua ina wakana geto amwenda imwete ngirie 10 tojamani na bomuthara akaua cheki chukuru yeta wa kida isensiprian ndinana mirongo ile mwana wetu no na principal sensiprian neye ajali ba beneficiary na bo bakarwa mau cheki kana kwa principals na mwana kida wa cheki yeto na kila me boys ina kana geto amwenda kana eto ne kaka jalunga house ina kana ketawo kangania baina nditosi chonde arawere better tia basari 135 million na utemo no kuona below 5000 into 5000 jure ndinuriari izo connect de takonekanirwa uni piara tu chomaragara greito no mume muno mukurana o indrama kwina ichomaragara zokoniri what relationship market ya mudhara niona basari tikawe every want to launch basari ota ku launch la zokone kwa hivyo ilo ale market mengere wita mudhara ni atomana go ikwa mbantu akithomuri kutene nyama chukuru akawembete chukuru ena nyache kinene pio kene miathene kana tu middle school akawembete kuleta cheki ya middle school na cheki inge principal wa chukuru ibo ndipeye good principal wa chukuru ibo ndipeye na principal na kumenya muono ke kinyada ko ya muchiari na we na ba mirongo ena bakero boy kwa principal akone kwa mbete chienu milioni 5 cha baabwe anaihi ya eta ende iko wapi aero amaka cheki chukuru na imanda mena ira tinya cheki ni nyumo bya kwa bya banki birabiri ngo amalia bya ndegeze cooperative udri ke nyumo ya kimbox yake akawa institutions iya nona awandi ya nona ndameche na wa wena beta account ine weto karomba akaromba akawa ine impeje hii nkoneka dada maprisore iye no me mando masaraka siri mu chodri sana. Okay, now Salesio, now here begs the question. Ngwetike public service bond teo semi-autonomous board ya Meru. Kwina others ndio yonto yenchobi kwina Rui kwina microfinance each on the yani urendo mbira bondi rai na thina ko ne kwandikana kana maybe microfinance don't akiwa ni nenkero ite 4 million it's okay, is it 6 million? 6 according to her. Yes. So iron kwenda kuria atire bonde imo yonto ya alcohol na wingi itena thina na nitumaira mbesa when it comes kire ya public service ni kinyete monka wiko courts na watu kadhai ne ndiba kinyete kametira ku eke ya Meru bo watanithia. Do you want to tell me antu baba ka watanira na nyaka metu ya Meru ka watanithia antu ba ko watanira kirempije public service board members bayo i professionals ne antu bathomete na nyegoro kibathikira no kuone antu bena kirira na tiabe na thina bo gukaranthi guru na kawira na ugatega ukabathikira rwarie rwao ibarari to kuje bo baruga bandikirite kiambia thero akarega gwitobetika meno representative of the executive akarega guthithia atia gwitobetika so na ibaraugire clearly ko thothikira igoro ngwetiki Virginia uraugire augo uketho mukuru na mwekuru ndene nja bwena thina butiamba gwita guchwa thandi pate butiambete gutatua thina yenu so barariga go imbi barambete gwikirwa na ria nikyo barari questaga ibambe bayo ekanya bachoke naja ujo metika wera wete tokarande guru nabo urobati go tokarande guru nabo ne county secretary na chief officers no kathikiro ko jibo iburari very clear bena baroga bandikite chief officers na bena muchemanio bena minutes na chief officers bachoke bakauga twanya ture spaces ira bena chio na shortages ira bena chio so they have done their work properly
kireo ni sarakasi cia kawiro tu ojora mheshimiwa akuga na incompetence ire nayo kuria gwitikirio u kwina antu by powers kenda gutwika nande ojo cheki chieja na kwa ate au mheshimiwa akuga inyeto bati kuthwakithithagia ngugi u actually bati kuthwakithia na ni MCAs in the awards tikawira so na MC barere kuboga batikara ndirandi so na ore ajukirie ngugi cionthe no thithagia inya kioro gitirugurwa atio kothori kana kuri chief officer mwetete kurugura kioro kirua ko tuika gwita kurugura kioro kirua anera na matatu nyangare atunywa atunywa njerene so inyeje public service board ugatega karakter karia kwenda guchetha niwe kenda gutuika kwandikana whereas act is very clear utino abati gutonyera ngugire urenda kuwa gavana kai wakanya kwandikana beti ikona kache kwandikana kana ai kwatuika no angwatira saleso kidogo menya katwira miro bele okubwega thinererio miaka wira mbundire service board actually professionals CEO I know CEO Virginia very well is CPA Virginia na kuna CPA K my friend is not a joke in graduate na ina masters actually she's even pursuing PhD o compare the na level ya kawira bero nyale mo ya lengao se ale anti yet compare that level atoba kirisoni together na atoba kwenda mande balisoni listen get deputy okay in daktari Dr. Helen chairman imutote te CEO wa company ne muno chairman kainga poina aredi was even clerk tamuyele chonde ai clerk wa county assembly ya tamuyele aredi justice arinya nyambe na clerk asavite ai in the public office kinya kuandika na kuna kila kitu asavite nyimene offices koina banki na bopara bonte bai getonga ritana equity is an accountant kwa Equity Bank itonga ni accountant Equity so na mutuma the same mbundi ererio ibodi ya taalamu na professionals indi mamono nto kama dhwania yake nyati thoma inya katiba ka miaiche wenwe muicho to nwenga bana ate kumenya level cha kuandikana ni ithatu 1 no wandikane through chief of public service okay chief of public service eune mwele njeriera yetekirite kuandikana no wandikane public service board no wandikane through ngwataniro na public service board chief officer kana ministry public service board enge no bandikane through advice from the county assembly with the clerk abera kwina dine aka identify dine na ga utokoro service board ya andikana twanya tu kana their aim nania kwa their whole motion bobo ngwadi they can do that bobo ngwadi no to know they also independent body inayo bigestu kuandika so bai kuona bobo kawira bukurema na tia ko advice na counter na iba kuona no tuba din change ya ditingwe iba kuona ministry agriculture extension officers bongwa kama menge antuwetu ibo economico ibo adodo kwa advice hakuna extension agriculture extension officers utia taalamu utekila kitu atubataye no tubakolitaya bateko oiko kwa muntu ande ato messenger au ile loni cheto tuliitwa kinya statutory deductions it are limited ogaitwa mbeje chiaku ogaitwa na kwa toka itikwa na riba tere ikalimenyo ajina iweta na deductions statutory deductions ibati witwa na igaikwa so confusion ile ko nkurumba meru bachunu kama thwania bailela bona inakuri nondo ni nabo kwani mwathani na kumenya anything personal na kawira ida nyero ndo tuma no chore nke twana geda akabua nkenda konethia katwa muthuro thori ndeta ndira ui ura mumwiro wa njugu kabanda kunura na myote pepe igwe machako ndeta ndede buru triburu kinya kaindi ote ko turinda ambetre nde trona tubake ndeta muthia atake au ndio muthia atake au rira impeachment yere tete weekend into birande ithire ngaba no munene kine yaera iwiro baro inka yanga ninya angato ichiko bya methetu yani ndauria ngaba na ngare guruke ngare to dijete wiki ichiko na wiro baro yani my friend Martin in this nani MUTEMBEI ni ere turini kadie angu ingiba kuna bejiri kulilizo chie to baikunya kinya na bila kwenda kula kawira na kwenda mura ndwamia na akawa mukiri murungu na aria na kerero murungu na aria
ikithira ntreu yeke na mamba yani erite intobia mironto ikuriro ndendo kurate corona thiri kinye ngwa tariki 14 thiri ate corona na kinyana bake ate corona kinya medingia manyumba waka ya mangoroba kawe na onto pasoro na ai nika kwalia mbere murugu kiwa akethana kugwithia bu ate corona thiri na kinya woni kethira impinyangitie mwana omiru utongorie ne bokwa kinya nite bati kuona thiri nuko thwani ukathinia miru ana baku benjoy Mutembei ni atoke enjoy uthi ni miru kinya mutaalamu mwete otemea kutonga anto bakire ya thina ende wona ochumia aijethejo na uyu mami yako manyumba oto iboruriza no twa manyumba yake nake ndu nake amuchara yoke akareta andu ake ndona bekuya mbeje chie ya ikatumurwa mambene nambi mbeje ile cha miro churite mambene ila tumite kije MC bakara thina muma na igwa ndocho andire nkecho mke watire ingo chogarie MC nkatho pio bamiru buru bakolokeri speaker Ayubu na Ali ngeba chogaire nkatho na jere kuwata ibarwa meta musimamo na bakara thina bakaingira nya allowance zicho baida meri that batona mpya na ibarwa mya musimamo bakawa mutane o kinya ka banku impara endunte ta onka nyonto irara ite na no menge intente onka ni 47 kwe baile ba thongudre onka te ko maybe beta onka ba thongudre ndu aba bakona bya onka bo barwa mana nengo ndo bachogera nkato muno na muntu mambo uri atre wo batu support kawera nonto idile na koranwe na we idile no kurutretine ndamwena kinyanke duro MCA ngedra kawera kariwa kari ndoira akurwa na chunya nikiambiria koranwe oh so etisho personal my brother kinya we nkoro kunu nukumya kawira te witabweha iwo kinya na tenya TV roke muthura kinya baite kenda ukira murungure kiwa ikawa mwende baite uyu mwampo na mukuroke bai mikora. Wow. Now Salesio tariki 14 ipo kuina sana mutongeri omirogera itwetera 14 kuna 14 na 15 tietera na 18 now thina itie miru kaitene ka mwanka kamitira ni kuweke ya miru so mantu ya kumixa nao tukuona mirandi ya miru iriro nikinyite by the way kire muchemndo yari yo Monday yura governors bet ni deputy president Highback yona na tia county ya miru mirandi yo yonto ya industrial park nikinyite 60% ina to me reach you much miru because only as a journalist ntemea kuwa 60% indo ku report ya ruti last year ya kuona ni uramurani rayo wake teku yuki teku meigthi yuki 6 so you don't korea amona mantu ya yonde ya kumira bukona ya kareka na euro na mbina mantu ya yonde ya remero wao tarik 14 ikaya na bearing ire kwa mero petition yo yongwa ningwa imithomete ndameta through nonka gukethwa kwina judge ntemenyomba kwithirwa somehow akirie wete sawa i petition ite ku stand in court na nkaeja na sababu nikinkugo number 1 ke petition yeu issues ira kawira arizete ti issues wete number 1 issue ira arizete ni content ya motion akiugaga magamba jaraje kirike motion je kotini na kwa assembly na itagwa na senate kwena iretagwa subjudice yeah itebati discussion to bwe kotini ende akara kubera atiri the move of the motion mheshimiwa Zipora kulingana na standing order number 90 subsection 5 ya county assembly niugete mtu no andikire speaker onto burebwe kotini akauga kira kwenda kwariete go touch the content yongwa ya egamba na speaker ategero onto buibu bati akaeja na rutha ate kwenda kuga ni onto koje boreo ZDK inaandikire baruga kire speaker kire magamba jaraja kuonekana jathatu jaraja atumero na speaker aguteka direction ire ejanire augire no barereri yake jaraja kuringithia manto jaegie mbecha peke yake na iketomi speaker senate atatindanire na that issue don't already kwa direction ya no speaker wa county assembly. That's number 1. Number 2, issues ira ko raise
akiugaga neo content ire motion ya motion kenda me counter kawira create motion jo akirega mbare yawe akawishi ya mbere yari abuse of office ke motion na tio yari ya mbere kiride motion jora jwario so au no ngakethwa ri judge ntikumenya ina akuthirwa tagerete. The other issue ako raise issue ekuga atiri section 33 ya County Government Act na article 50 na article 181 ichibati kwa declared judge unconstitutional. Niki nionto ichikweja na watho inya ya assembly ikethwa ina motion no echoke kaire within 90 days declare a section ya katiba unconstitutional lazima etho thithitie gamba no kionanagia niki onto buburi unconstitutional niki judge ya iketo mikugo. So in short issues ira kawira ko raise ke petition yewe issues ite ko hold water ni onto kire koti batio tegera ne procedure ko thoni ethingatirwe wantu agi issues che procedure ni relevant issues aretete ndene koti. So iketo mtu na confident personally nonto intageta in petition area 14 judgment e kauma in favor Kawira was properly impeached by the county assembly na senate. Wow. So Edrikia, that seconds no to atamu is up parting shot to reki mubango yo. Yes. Okay, bwa kasana uri burango ndagwa ango ndagwa 14 ito metarete nenya muno ito atarete tariki 14 nenya muno na tuteko maka outcome nonto na utumira mbia paktaka nonto tengo ikuruta mbia jauta hukumana kila mahali turua 14 tuteko idni ya bureke ya nonto tuatera 15 tuatera 18 ende 14 teko ende stress lakini ndire na baba onde beterete baba le antikawira kawire ri arenda inyandro imwankare ikendelea endu 14 ingweriga murungu ethe ayo witika au twetike romba 14 na ginya 21 endu by mweri wethatu tuketha tuthauri by mweri wethatu tuketha tuthauri minyororo na kawira na ngira amiru nendelee kuromba ni ngathiri na vijana ba jensi ibendelee na akicho na mwathani atutethie tuchinjie county Meru ngwile la babo de bautababa na ndikwa county Meru tangu kampeni ya Mithika endu de support Mithika linturi na inkuromba murungu atutethie. Thank you. Talent tricky. Tukirekeria Martino tionge kauga andiki akuga Meru tha iria aratukinyite tha iji ituturie ru ni onto ire mutharabere wakira itumurunge ugire ikaraga kwambura ntariki 14 Meru will not be Meru again. Thank you very much. Wana Salesi nontuko kwa nakanya. Asante sana. Tokota sauti yetu tuwe Meru. Kuambia 14. Thank you. Thank you Bwana Triki nontuko kwa nakanya. Na thank you very much kile bara bonde beda bareke mubango yo nontuko date babu tudira tu ne mubango yo arwe siasa. Nko na bande vendi mudongo you issues ro kuresa. Asante sana ntethoma. Na I think na kwa remanto ya industrial park to approve mabora yo 60% kati 60% ila yaki mwanka thai tuturimana client to share wero thaidhato it has been done and dusted. Thank you very much.